Vun de Leckerten dabei eise Spruchmates Lexrot, den och haut wie gewinnt so Mundspruchperel ze bidden huet. An enger Spruch entstehen dacks nei Weder mat neie Sachen. Mei, dann ass et jo bal nëwen eng froh vu Logik, dat ocht Weder fir Allsachen Martine verblatzen a verschwannen. Sie ginn no an no ze soen op Zäit gelecht, op de Speicher, an de Keller, an de Schap, och an de Sprucheschap. An da gi se vergiss. Hëlt man ausdrick wie Kenki, eng Mull, e Rompfas oder eng Kullegelb, déi sinn haute so rar wie d'Sache selver. Wie braucht an e Kenki fir ze liichten? E Rompfas fir Butter ze machen, ze beichelen, wat an der Zeit och nach so genannt gouf. Wat solle mir nach mat enger Kullegelb? Was jo kee Kullen-Uwe méi an der Stuf steet, déi jo haut och baal nëmme méi Living genannt gëtt. E Kokma steet op kenger Kachmaschine méi, an der kee Feier mi sidertst, wo iwwer och näicht méi so wie bei der Bomika loes, ganz loes gogelos ginn, wie zum Beispiel eng formidable Brit. Wat Dir haut der Sache nach beginnt, dann ass et meescht Flohmarkt, wo sie kaft ginn fir e Steck Vergangenheet, scheiglennrich ze schauren, an ze blenken, sollte so'n e Steck verlageren, dat am Gang an engem besonnechen Eck oder op enger Fenster ausgestalt gëtt. Et ass jo eng Liefsach, u vergangen Zeiten ze erinnern méi, ob sie so gut waren wie dacks gesot gëtt. Doriwer könnte mir lang schwätzen, a jiin anecht, gell Dir, dat Ausdrick fir de Sache sech agit verspruch, durch die sogenannt Nostalgieform nach eng Zeichen halen, dat das so gut anheimlich. Aber wat de Spruche verschwindt, dat krit ja no och kee méi Flohmarkt ze kaufen.